Unay daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay daytan kaka. Naimbang nga orasyo amin gagayam. Kablaawan ken pagyamanan da kay amin anaaya tamang tartarabay iti dramami nga unay daytan kaka. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Feeling guwapo. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ala ka, Steve. Naladaw ka manan. Pagungtan na ka ni Madam. Danag yun aya. Jak to payagdanag. Amin ka no ang maladaw ita ket mapan iti opisina ni boss. O di mapan. Day talaga aya. Anya. Inak ka rin iti opisina ni Madam. Ingkan, ta sermonan na ka. Tulagan nakidi akadua manan iti kompormi dita. Anya? Imposible ka mutan, Steve. Apay nobyam ni Madam. Tapno kuyog-kuyogam latan ti uray sa dino. Sana dakas. Basta agpakuyog ka niya. Kuyuga ka. Unay daytan kaka. Naglaw mo ka di Peter. Ganyo. Ni Steve. Nalabos ti kinapresko na. Sigud Mike. Masursuro na. Feeling na pa iti bagina kat close launay kini Madam. Di nalaam mo nga iso kat boyla ni Madam. Feeling nga rod Mike. Feeling gwapo ti loko. Awan mo't langlangana para kanyak. Mas daawa ka. Nagpintas ni Madam. Tutupan nakit din. Hikas ka ni Steve. Mas daawak kunak manan. Unay daytan kaka. Nasermonan ka niya. Nagkunamit. Anya nga rod nga itimbaga ni Madam kan ka. Awan. Pinagpunas na karagiti gamit na iti office na. Awan pa ni Alex sa janitor tayo. Ha? Pinag-janitor na ka ni Madam? Manumat at agpunas iti lamisaan kan gamgamit nga. Easy work lang na kita. Ngam tidiyo amma. Kadwa at manan ni Madam itiruwarin to na daw. Papanan nyo nga'y. Agpasyar. Imposible mo to na. Kayo agpasyar? Ag-date? Kaslakas ta na. Agraraman ka talaga, Steve. Umapal kayo lang. Tasyakti kayat ni boss akakuyog itirwar. Imbis na kayo. Sa dinungay ti pag-datean nyo kini Madam. Kuyugat nga muna di palingkay. Kalpasan na. Mapan kami ti department store. Kalpasan na. Siyempre, itreat na tumot na iti restaurant. Ay na, Steve. Feeling ka talaga. Di mo ikan niti kay papananti panang kuy-kuyog mo kini Madam. Tanasingpot day jay. Saan anausem iti ubing ngem iso. Iso nga ron anagbaak. Ta saan na akayat ti makinobnobyo sigun iti damag. Saan na kayat ida? Ngam itataadda akon. Kayat na. Feeling guwapo ka talaga kahit kailan. Di ka lagbain, Steve. Ano matan na ito yung ginatang yung groceries, Madam? Wan, Peter. Nagpakadwaakan ka, tapno dabang tulong kanyak amang imot ka dagiti groceries. Awan parikot iti dayta, Madam. Iturod kayo pa aging kay ti balayaw. Uray saanan, Steve. Ibagayo lang, nanya ti aramidag. Ta aramidag, awan surok, awan kurang na. Basta da kayo ti mangibaga, Madam. Unay dayta na kinagagat mo, Steve. Thank you, Madam. Ibatik to dita baggage. Tamapantag snack dita abay dayto a grocery. Ay, nagsayatan, Madam. Hangam, kasla ka, babain samot ka na kayo. Da kayo ti mangilibre kanya. Kayat mo nga rod, asikati mangilibre kanya. Awan mo't ano akwartak, Madam? Iso nga rod a siyaklatan ti mangilibre kan ka, Steve. Unay daytan kaka. Apay nga tangad daragiti lalaki nga agraraman tatang. Anya? Pag kunamay, lebe, anak.
Diyay ngamin katrabahuan mi alalaki tatang. Kas diyay ti kababalin na. Feeling na, gwapo. Daytan kaka. Apay, agpagpagwapo ken kaya. Saan matkit di Ngam ti panagrik nanay ti bagina kat taraki. Daytan kaka. Amangan mat, no agpagpagwapo, no makita na ka. Saan asyak ti pagpagwapuan na tatang? Sino nga raw? Di katrabahuan yaw. Saan? Sigun iti chismis, agpagpagwapo tunggal adda ni madam. Crush na ni Madam yaw. Nasa uyon tatang. Kasta unay ti pagwapo na no da ni madam. Apay, balasang pa iti Madam yaw. Bakit abalasang tatang? Saan anaasam iti nobnobyo? Nasingpot da jay. Amangan mat, no agbabakat na diya katrabahuam alalakay. Anya? Adamot ngamin kasta alalakay. Saan na akayat ti kasadaran na, ti kayat na katay bakbakat ngam isaw. Kasta nga tangagpaiso tatang? Ay unay daytan kaka? Adamang damagak kan ka, Tommy. Anya dayta, Steve? Anya ti pakadlawan, no agayat ti may sa babae iti crush na. Damagam iti babae Apay na siya ngay. Katong na babae ka, mat. Agkatos ka pa, mat. Dakasaya, timbagakan ka. Di mo ibagbaga kanyak ti kasya, madi. Pagmadyan na nga. Mutalang ka mata niya. Madi nga rod. Gets kon. Nalipatak. Tomboy kagayam. Saan man naragita ti pagsaritaan ta masurunak lang. Sige, saan nga roday? Nga maguray ka man. Adda ka di crush mo balasang Steve. Baak. Ha? Baak di crush mo? Nagado ti pagbalasang di ti lubong. Baak pa'y ti paggraywam. Iso tag-crush kanya. Napuuta mo aya, asyak tag-kurso na ta. What? Lay tiyo kinagwapok. Ado tag-kurso na kanya. Crush daklaw na Gwapo ko naman. Unay mo't dayta na kinapugaw mo, Steve. Aman, Tommy. Ado, tag-crush kanya ka talaga. Ang mga no crush da kakabilan. Mabalitan ka. Asino ngagpaiso tag-crush ka? Ibaga mo ta pare. Ni Madam May, paray. Ha? Agpaiso ka di? Uy, apay, di ka mamatay. Madam mo, kurso na daan nakakiden. Iba na ang gwapo, paray. Agali-alimon da makakita iti agar aruyot a kinatarakik. Unay dayta na kinapangas mo, Steve. Kasta talaga ti adda may pangas na. Unay daytan kaka? Basta ti amok at krasnak ni Madam Kao. Ngamin, kayat nak akakuyog. Ken ti para aramid na kanya. Nguray adamat janitor messenger may. Siyak pala ti kursunada na baunan. Ngamin, kayat nak amakit kita. Ngamin, krasnak. Unay dayta na kina-feeling gwapong pare. Kasta, ti bagbagan ni Steve Tomay. Juan Peter. Nagpangas matag. Apay, no nagpatulungan ti may sa tao, agkursunadan. Isukan mo ti kayat na pagpatulungan. Feeling gwapo magtilukaw. Isu nga ure agkaraladaw kat saan apagungtan ni madam yo. Tangamin, kursunada na. Feeling irumot. Nagtalaklaw na itilangana. No pabain na ni madam yo. Ang mga numalpay akas lang nalaylay amula. Ulay na itang kaka. Apay, Steve. Crush mo ni madam. Iso ti agkras kanyak. Anya? Feeling ka mata talaga? Ni, nakatkadlaw matakras nak. Maamuan ni madam deta. Ang mga nupabainan na ka. Uy. Di ibagbakan. To siyempre, mabainan mo ta. Ay, feeling ka talaga, Steve.
Anya ka di dayta pag didiniskutiran nyo dita. Ha? Di kay katagtrabaho, tapno malpas. Uy, di mo ibagbagatim baga ka. Eh, kwa madam, awan. Agtrabaho kayo. Diyak kayat tiagin istorya tawan malmalpas no kasta. Wan madam! Uwan, madam. Pimanaw ni madam. Anya nga tano ibagak ti ibagbagam. Nakadkadlaw mat namin nga kurso na kanyak. Sang kakita naktupay. Ay, assuming kamot talaga. Apay, no kinita na kan ti may sa babae, crush na kan? Amangan no kaya nakang arabisan. Ha? Naidetan kaka. Steve, abay nagladaw kamot na sumrag. Kasla si kamot tong tibos. Okay lang, Tommy. Iba na ang gwapo na crush nila. Unay daytan kaka. Sige pare, agpatuloy akong tanay. Naladaw ak nagpaiso iti may nga oras. Naguray ka pa'y mo ta. Ada pa'y bagbagak. Nalabos kamot, Steve. Apay, madanagang ka mula ngayon, maladaw ka. Amangan no ungtan na kanibos mo, ah. No may papaniti ladaw-ladaw kada unget-unget. Awan na kita iti tao ngagkursonada. Dakkel mo tibilib mo dito bagima. Sana maliklikan. No ti may sa ata uget na taraki kunak manin. Ado ti agduyos. Agkursonada kas kada agkras. Iramraman mo pa mo ni bus mo. Isungar ti agpatpatay kanyak. No. Unay dayta na kinaturod mo amang ibalikas iti dayta pare. Sige, naparakit na. Awan to matlatibilib mo kanyak. Ti pagbilibak ket ti kinalay mo amaladaw. Intun kwan nasisantikan. Unay daytan kaka. Good morning, madam. Ha? You mean, kasangsangput mo pa'y laeng? Katua nga oras ang tinapalabas. Alas 10. Dalabasit, inasikaso ka di balay mi, madam. Di balay, ta sana ka nag-absent. Madida ito yung mapaspasamak. Ag-meeting tayo man. Agpapansin mat ni madam. Nailiwan na sana nakakita kanya kiti 2 nga oras. Uradetan ka. Asido at agkarabsent kada kayo. Oh, apay nga awan ti agtagari. Okay, awan siguro ti agkarabsent. Ngam adda ka di agkaraladaw kada kayo. Apay talyawan dak. Akas kaila agkursonada amin kanyak. Assuming kamot manen, Steve. Damdamagak no sino tagkaraladaw kada kayo. Namuna tatalyawan dak. Apay at tumalyaw kayo amin kini Steve. Iso ka di tagkaraladaw. Wan, ma'am! Kaya't nakmat ni pasubo si Kalebi. Kapos siguro ta sana sikat ti kursonadak. Isong agpapansin kamat. Diyak agtatakon iti pangas mo niya. Masansan ka di amaladaw ni Steve. Ha, Steve? Ay, kwa madam. Last chance mo na ito'y. Amok ngagkaraladaw ka. May salaangan agundaway ti maitadkan ka. Maladaw ka pa'y maminsan, automatic resigned kan. Ah, uradetan ka. Ginundawayam ti kinabisik. Kaya sino pa'y ti maladaw ka nagiti sumarsarunungal daw. Masisante adagos. Maluglugin ti kumpanya. Ngem masadsadot kayo pa'y laeng. Kasapulanan ti panangkisay iti empleyado. Iso may katadagos dagiti sadot, sulpeng, dagiti sinsinan ti panagtrabaho na iti daytoy a kumpanya. Diyak kaya ti mangbaybayad latan iti awan mo't pakairanudan na. Diyak kaya't nga anaken dagiti sulpeng ken sadot at tao.
Dagiti awan panangisakit na iti kumpanya. Kat nadlaw ko amay saka kadakwada, Steve. Ha? Madam, Kananya ti warwaras mo adamag? awan mo, madam. Tinak ipada iti utik mo. Lipak pala. Nabayagan na palpaliwan ka. Pakadaksak ter aramidam kun ibagbagam apagpalpalastog mo. Tapni bagakan ka. Sa anak ngagtatakon itikaskan ka. Ha? Nyangay, nga ka ita. Pasaw, kun pangas kan tungot ngamin. Ha? No nasakit tinakam mo ka na gito'y gibagbagak. Yawat mon ti resignation mo kat mabalin mo ti pumanaw. Be. Ako, madam. Sana sakit tinakam ko. Basol ko, madam. Nagkurang ka talaga. Pakawaran da ka, madam. Agkidawag iti pamakawan iti sango na iti katrabahwak. Kanjak kayat ti empleyado nga assuming feeling bulastog. Kan awan panangisakit na iti kumpanya. Anyangay, naibabain kalakit nga rudan, Steve. Ay, sanda ko na kantyawan, tanay. Makarit na akmat na nitibain. So siguro anong meeting Bayan tayo, tanay kasi may. Nabainan ni yung Stone Steve. Steve, mo may nabainan ka. Mistake mo mat ngamin, pre. Wan, aklo na, kan pasensyahan dakla ko man kakadwa. Sana parikot na ita, Steve. Agkamali tayo amin. Tinapatay, naklon mo tibidot mo. Ala, ipakitam ka ni madam, nagsingsingpot ka. Kan baliwa mo, madingay style mo. Alright, ay tam, haka. Madingag pa iso, tiagbalin nga assuming, feeling, pasaw, kaskada pangas. Ta marurod kada tayo, dagiti pada tayo at tao. Ala, talaga kasta? Imperfections amako na. Tinapatag, ket agbaliw dagiti nagbidot akas kani Steve. Ditan kagayom tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Feeling guwapo. Dito'y drama tayo. Unay detan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.